mu giterane cyane ijoro mpura n'umuntu aza gusenga bisanzwe sinarinzi niba ari umusore niba ari umugabo nawe ntago mbese nibisanzwe Imana irambwira ngo mbwirira uwo muntu murinze gushingura umwana w'amezi 5 namureba nkabona ni umusore najya mu byo bw'umubiri nkabona ni umusore Imana ikambwira ngo ariko mubwire ngira ijoro murinze gushingura umwana w'amezi 5 yego waranutafasi ko mbona ari umusore Imana irakomeza irambwira ngo mubwire kintu cyanejeje cyane ni kimwe nyibi mubwira yahise apfukama hasi yari umuntu munini ukurusha ubunini cyane yahise apfukama hasi ararira aravuga ngo mana ngo ntabwo narinzi ko ufite amaso ameze gutya arambwira ngo ntabwo narinzi ko Imana inzi muri uru rwego kubera iki wakwibaza gute umunyarwanda uvuye mu Rwanda nawe munyamahanga mubonanye uyu munsi ndetse ni na mutoya wakwibaza ngo ukamenya uburyo umwana afite amezi 5 ukamenya n'uburyo umwana ari uwe ni Imana umuntu yigeze kumpamagara ngo dusengane Imana arambwira ati maze igihe kirekire ntwite inda yanjye imaze umwaka n'amezi 4 narivuje kugira ngo mbyare byaranze maze gutanga miliyoni ntashobora kubara ariko aho bigeze n'abapfumu n'abana yego ntabwo ari imbaraga za Julienne nahamagaye yafashe kwizera kwe afata kwizera kwanje duhamagara Imana yego savuze ko yatanze amamiliyoni agashira twarasenze mu gihe kitarenze cyumweru ndashimira Imana ko yamuhaye umwana Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muyerosa mu Rwanda mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali abaye mu mahanga mwumva ikinyarwanda turabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha reka dushimira abantu bakanze subscribe bakadushyigikira nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha twabasezeranije yuko tutazajya tubicisha irungu tuzajya dushaka abanyempano batandukanye abakozi b'Imana abahanuzi abavuga butumwa abahanzi bipfa kuba ari ibintu byasana imitima uko channel yacu ishingiye kiyoboka Mana ndetse nisana mitima niyo mpamvu imbere ya kamera turi kumwe na Mukeshimana Julienne nanjye uri nyuma ya kamera tugiye kuganira nitwatuma Imana Concorde reka dusabe Julienne adutangirize n'isengesho kugira ngo Imana ize kutuyobora ni kare umukozi w'Imana Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri umwami w'abami izina ryendera habwa icyubahiro waturenze uraturengera twongerera iminsi yo kurama izina ryawe nirishimwe hari abamaze kwibagirana kuri uyu munsi ariko twebweho watuzigamye turiho turi bazima icyo baro n'ikibi cyawe turaguhamagaye turi muri iki kiganiro muri aya materaniro ngo inuterane natwe imbaraga z'umwana w'umuntu zibure haboneka imbaraga zawe ni mu izina rya Yesu amen Julie wimvemo ikaze amen kandi twaye tugukumbuye pe twarukanaga mu meza birashiza ameza 2 ni menshi nanjye narimba kumbuye uzi ko umuntu wateye ibirayi gederukanira bari misho ubu ni misho ubu norurabo biri hafi kwera kumva ro ni kera pe kucyo twicishije irungu narimba kumbuye pe abeshye narimba kumbuye ahubwo nabasohoje babwire ngo Yesu ashimwe Yesu nashimwe amahoro y'Imana bane namwe n'imiryango yanyu yose Yesu ahimbazwe ndabikirije mu izina y'abakunzi ba Concorde TV show amen usoro muri iki gihugu cyawe waragiye hanze yacyo nari naratembereye naratembereye Uganda mwivuga butumwa yego byagenze utese byagenze neza cyane byagenze neza nikiza ko Imana yarukuye abantu benshi yego isana n'imitima y'abantu benshi yego shige nkaguherekeza uzamerekeza ndi hafi kwitegura urundi rugendo noneho rukomeye hagana he nzahakubwira biri hafi kuryo nzaguherekeza ntabwo nzagutungura yego nzabikubwira biri hafi uzaneguze tujyane ubundi byitegure n'abakunzi ba Julienne muzaze tujyane uzaneguze tujyane niba nanyifuza nawe nzagusura yego uzaneguze tugende ngufitwaje Bibiliya n'indirimbo nzakubwira na kamera tugukamera noho icyo giterano uko wabwirije tuze kubigaragaza nzabikubwira uzi ko abantu bakumenya y'ubwiriza wicaye gusa ibaraje banabibone n'ubundi mpagaze kabisa
ahandi umurimo w'Imana byifashe ute? ahandi bimeze neza. Turashima Imana ikiturinze. Yego. Bene nkunda kuvuga ngo igishoro cya mbere ni ubuzima. Iyo ufite ubuzima ni igishoro gikomeye cyane. Yego. Nawe udukurikiye nubwo byacitse nubwo nari ibibazo ariko igishoro cya mbere ni ukuri muzima. Amen. Amen. Icyo kintu nanjye tucyemeranyaho. Uvuga ngo iyo ukiri muzima uri umukandida w'ibyiza byose. Yego. Wapfuye bagushyizeho itaka. Ikiza wakibonera hese. Ikiza naho wahurira nacyo n'ikibi ntacyo wahurira naho. Ahubwo iyo ufite ubuzima uri umukandida w'ibintu byiza byose bibaho rata. Yego. Julia umukunzi wa Concord TV show wanganirije arambwira ati iki kibazo zakimbariza abahanuzi. Yego. Abahanuzi bubu n'abakera hari aho batandukaniye. Uko yakoraga kera n'uyu munsi ni kiri. Yego, arakomeza. Nayo ngikomeza nyine uko yabwiye. Yego. Wowe ndabikubaza nk'umuhanuzi w'ubu. N'abakera nabo kubikose ntabwo uri uwakera ariko urasoma. Basoma Bibiliya ukumva ba Yesaya ba Yeremiya bandi. Arangije ati kuki abahanuzi b'ubu umuhamagara ngo musengane. Ntakubwire ngo tubanze twihana ahubwo agahita akubwira ngo umve Imana imbwiye gutya na gutya. Nta kanya ko kwihana kabayeho kandi kera twari tuzi yuko niba umuntu agiye kubonana n'umuhanuzi cyase muri no mu masengesho mubanza mwashyiraho umwanya wo kwigenzura mukihana kugira ngo Imana ibaganize neza. Ati ubu byagenze biti ndavuga nti rero nzi kuri umuhanuzi nemera. Icyo kintu rero ntabwo nari nzi ko kibaho. Nkangiye bwite abantu bankunda cyane dusanzwe tuvugana barabizi. Sinshobora kugirana nawe ikiganiro tutariyeze. Yego. Kuko nzi ko no mu batubanjirije ariko byagendaga. Kabiri impamvu mbikunda ntushobora kuvugana n'Imana utariyeze. Yego. Hanyuma ngo uyihe ikaze muri wowe. Ese yaca he? Niyo mpamvu kenshi iyo umamagaye ugahita untungura ngo ndagira ngo mbwira hejo hazaza hawe. Hari igihe bangombwa wenda ntitunavugane. Kubera iki? Ntabwo ushaka gukizwa ahubwo ushaka kumva hejo hazaza hawe. Iyo bigenze gutyo nakubwira ati burigenzura nzahakubwira. Nose ubwo abahanuzi babigenza utyo ubwo birumvikana ko uwo muntu ashobora kuba yarahuye nabo. Birashoboka ko yaba yarahuye nabo. Bo babikorera iki? Rero kwinjira ngo babikorera iki icyo naba nkibabeshe ahubwo wowe dukurikiye uzabona iki kiganiro ubikora wongere usubire ku isoko wigenzure. Numara kwigenzura umenye ikigutera ibi bintu. Ubundi tuzi neza ko kugira ngo umuntu wese ashikirane n'Imana habanza haca umwanya wo kwiyeza. Yego. Hanyuma aciye umwanya wo kwiyeza ushikirana n'Imana ukagirana ubusabane nayo. Kubera iki nta kikigushinja. Yego. Ikakuvugaho byinshi ikagutuma ahantu henshi kubera ko uwo mwanya wabayeho. Rero abantu bateye gutyo sinzi niba uwo mwanya ujya ubaho. Ariko birera tubwira ngo uko yari iri kera n'uyu munsi ni kiri. Ntakigeze gihinduka usibye ko abantu duhinduka. Ariko Imana ntigihinduka. Undi muhanuzi twigeze tubiganiraho. Yego. Ambwira ati abenshi babona ka nimero kanditseho please kavuye hanze ko mu ba diaspora. Yego. Agahita avuga ati uyu muntu afite amafaranga. Nimubwira rero nyine bitajyanye ibitari byiza. Yego. Ubwo ntabwo arantandira. Ntabwo ari inshuti yanjye. Uribeshye. Eka nkubwize ukuri gushoboka mpagaze ku maguru yanjye abiri. Yego. Iyi Imana yaguteguriye ikintu ntabwo yitanga uri umudespora. Ishobora kugitegura ugasengera abadespora nk'igihumbi ntihagire icyo bagufasha. Umunyarwanda uhembwa ibihumbi 20 ku munsi. Yego. Ku kwezi akagira icyo akumarira kuruta abadespora. Yego. Suko abadespora badakora ariko wowe ukizerera mu badespora. Nkurahije Imana nkorera warayobye. Bwira uwo gupfa karapfa uwo gukira karasira. Yego. Birashoboka ko ushobora kubwiriza hariya ugatekereza ko ari uratabarirwa ntuhatabarirwa. Yego. Ushobora kugenda wenda tuvuga nko nahindi Uganda nkakora umurimo Uganda ngataha nta nitike mbonye Imana ikampembera mu Rwanda. Yego. Nshobora kubwiriza Uganda Imana ikampembera Tanzania. Nta handi Imana itaca. Nkunda kuvuga ngo natarinze mu kwayo kora ibyo ugomba gukora uvuga ibyo Imana yagutumye utaye. Aho Imana iraca inzira ni huratabarirwa. Ntago Imana itabara mu badespora gusa. Twese se tubafite se
hari no kubwira ati ndi umudesipora ariko inzara imereye nabi, ikode rimereye nabi, abana nabuze aho abo ngabo tujya tubagira. Yego. Ariko we wabona ko karimero ngafite amafaranga gute ntayo. Cyase hari abayafite ariko hari n'abatayafite. Cyase yabona umuntu araje ajiwe aparitse imodoka hariya akibwira ko agiye gukemura ikibazo. Azanye ikibazo kirenza ko ufite n'ubwo ubonye afite imodoka. Yego. Twebwe wowe senga Imana gusa, emerera Imana igukoreshe, nayo kubera ko ifite inzira nyinshi. Uzasengera Julienne pe, birashoboka ko wansengera ntagire icyo nguha, ariko wasengera undi muntu akaguha n'ibyo Julienne yari kuguha. Yego. Cyangwa se Imana igaca ku wundi muntu ikamukoresha kubera wasengeye Julienne. Abantu niduhuguke mu mutwe. Abantu tunamenye ko Imana ibizi neza ko ukeneye kurya, izi neza ko ukeneye kurya, izi neza ko ukeneye kwambara. Ejo bundi hari umuntu wambwiye ngo kubera icyo abahanuzi basigaye barabaye abagenti. Abagenti urabazi? Abagenti nabavuga ngo Imana iravuze itavuze. Ese ubwo n'abagenti bandi tuza abagenti ya MTN, tuza abagenti n'abagenti bihishe mu bya Yesu. Okay. N'abagenti bihishe mu bya Yesu. Ya rero ukumva ngo Imana ngo iravuze ngo ibitambo ngo nibwo ngo ndagusengera ngo nibwo uburwayi bwawe. Imana yigeze yaka ibitambo? Oya. Ngo Imana ngo iravuze ngo uyu munsi ngo nutamaye amafaranga ngo ibyo nagusengeye ntago biraso. Uri Imana se? Imana idukiza nuko twayishyuye? Oya. Nta kiguzi Imana isaba kugira ngo idukize. Mwabageni mwe mukizwe. Abagenti bahanuzi Imana ibahagakiza. Ngiye nkanjye bwite pe, irashoboka ko biri tubwira ngo turi mu isi dufashije mu ntambara. Yego. Birashoboka ko nshobora kugira ikibazo runaka ntashobora kwikemurira, ariko mfite uburenganzira bwo gufata iyi telefone nkaguhamagara. Yego. Ntari no mu buryo bw'umwuka, ntanakubwiye ngo dusenge. Yego. Hakubwira nti rero nshuti yanjye, ndabizi neza ko nawe uri umuntu. Ngiye Julienne nagize ikibazo. Yego. Nagize ikibazo cy'amafaranga kandi ntayo mfite. Ese ntacyo wamfasha? Ibyo ngibyo bitandukanye nuko nkubwiye ngo Imana irambwiye ngo tanga ibitambo nshuti yanjye. Bwira umuntu agufasha utitaje ngo tanga ibitambo. Bwira umuntu aguha ubufasha utitwaje ngo mvuke Imana ivuze. Ese ntiyagufasha utanamuhanuriye? Yego. Nese ubundi umuntu wese, abantu bose umuntu asengera niko bahanurira? Oya. Abantu rero twongere dukizwe. Ndakubwira nanjye nibwira rata. Twongere dukizwe. Tumenye n'ubwenge. Nimba ari ikibazo nagize hamagara Julienne, niba ubona ko ubwo bushobozi mbufite nzagufasha nimba mbufite. Ariko pana kumbwira ngo Imana iravuze kandi itavuze. Ico ni icyaha gikomeye kandi tuzabibazwa. Ariko zikubeshyera Imana. Tuzabibazwa ukoze icyaha cyo kubesha, unabesheye n'Imana. Ni ikintu gikomeye. Kuko icyo numva iyo umuntu yugiye kujya mu biro. Yego. Ubanza wisukura akavuga ati ninje mu biro ya biro nsa neza. None ugiye kwakira Imana ngo ikuvugishe. Urahita ufatiraho nta n'umwanya wo kwihana nyine kugira ngo usukure umutima wawe wumve ko usa neza ubundi wakira Imana imeze neza. Yose. Oya twisubireho. Ikindi abo bantu bo kumva ko nyine ngo ubwo ngo umuntu ufite amafaranga ngo nimuhanurira ubwo ngo arampaho ayiwe. Abantu aho ngaho baracyari mu buyobe. Reka nkubwire kino kintu. Umuntu yigeze kumpamagara ngo dusengane Imana. Arambwira ati maze igihe kirekire ntwite, inda yanjye imaze umwaka n'amezi 4, narivuje kugira ngo mbyare byaranze, maze gutanga miliyoni ntashobora kubara. Ariko aho bigeze n'abapfumu nabagiyemo byaranze ntabaye. Yego. Ntabwo ari imbaraga za Julienne nahamagaye. Yafashe kwizera kwe, afata kwizera kwanjye duhamagara Imana. Yego. Savuze ko yatanze amamiliyoni agashira. Twarasenze mu gihe kitarenze cyumweru, ndashimira Imana ko yamuhaye umwana. Amen. Ariko wumve ngo aheruka kumpamagara ambwira ko yabyaye. Mena abo bantu turabagira. Yego. Undi muntu arampamagara arambwira ati mfite ikibanza kandi mfite ideni ngomba kwishura. Ikibanza maze imyaka 7 ndi kugishyira ku isoko cyanze kugurwa. Nyemera dusengana Imana ica inzira. Nikigurishwa nzashima Imana. Twarasenze mu kwezi kumwe Imana imuhumukiriye aragurisha. Nayobe umuntu aho yanyuze. Ariko turashimira Imana rata. Yego. Hari ahandi
imana igicisha inzira tugatabara ititaye ngo nuko wasenganye na runa. Imana ikora ibintu byinshi cyane ku buzima bwacu. Andongera gushimira Imana yabanye natwe mu minsi ikomeye cyangwa se iruhije. Amen. Ariko nabonye Imana ejo kwa gatanu nijoro. Nabonye Imana nongera ndayikunda. Twari turi ahantu ngo niba ari muri Nova Night Uganda mu giterane cya nijoro. Mpura n'umuntu aza gusenga bisanzwe, sinarinzi niba ari umusore niba ari umugabo, nawe ntago mbese nibisanzwe. Imana irambwira ngo mbwirire uwo muntu murinze gushingura umwana w'amezi 5. Namureba nkabona ni umusore. Najya mu buryo bw'umubiri nkabona ni umusore. Imana ikambwira ngo ariko mubwire ngira ijoro murinze gushingura umwana w'amezi 5. Waranutse afasi ko mbona ari umusore. Imana irakomeza irambwira ngo mubwire. Kintu cyanejeje cyane ni kimwe. Nyibi mubwira yahise apfukama hasi. Yari umuntu munini ukurusha ubunini cyane. Yahise apfukama hasi ararira aravuga ngo Mana ngo ntabwo narinzi ko ufite amaso ameze gutya. Arambwira ngo ntabwo narinzi ko Imana inzi muri uru rwego. Kubera iki? Wakwibaza gute umunyarwanda uvuye mu Rwanda nawe munyamahanga mubonanye uyu munsi? Ndetse ni na muto ni na mutoya. Wakwibaza ngo ukamenya uburyo umwana afite amezi 5 ukamenya n'uburyo umwana ari uwo. Ni Imana. Ndashimira Imana yakoze ibyo byose. Imana hari ukuntu turebera aho tutareba. Ikongera ikaduha agaciro mu byo tutari duteguye. Nukuri ndashimira Imana yakoze icyo kintu. Yakoze ikintu mbese muri ayo materaniro Imana yakoze ibintu bidasanzwe. Amen. Yumve ko nyishimye. Birasohoka ko nawe azadukurikirana. Ariko ndashima Imana yabikoze ikamurindira umwana. Ntari muzi nawe ataranze. Ariko Imana yakoreye muri nge ivugana nawe kimurengeye. Ntari nzi ngafite umwana, ntari nzi ngafite amezi angahe ikakubwira Imana ivuga n'amezi. Yashaka ikakubwira n'umunsi. Imana izi ubwenge. Ubundi ubwo nibwo bahanuzi nkunda. Imana izi ubwenge. Upresize Imana iti nkurindiye umwana w'imyaka 2 ni urugero. Nuwo ngo. Ntivuge ngo ikurindiye abana gusa. Hari ibintu bawumva biri. Ikurindiye abana gusa. Ibintu bawumva biri muri rusange ku buryo umuntu atamenya ngo ni. Shobora no kukubwira ngo ikurindiye abana ariko ikakubwira umubare wabo. Yego aho nitabyumva bitanumva kwari. Nacyo aba ari ikintu gikomeye. Hanyuma reka twigire mu ijambo ry'Imana. Yego. Tugiye gusubira ijambo ry'Imana turasanga muri Esteri. Turasoma muri Esteri ibice ni 9. Turasoma umurongo wa 1 n'uwa 3. Turasoma guhera ku murongo wa 1 turagera ku murongo wa 3. Imana itugirire neza. Hanyuma aho dukurikiye Paswadi ni ukwihana ukizera. Hanyuma Imana ikatugirira neza. Arivuze ngo tugiye gusoma Esteri. Ndacashaka. Esteri bice 9. Esteri 9. Turahera ku murongo wa 1 tugeze kuri 3. Mvugira ngo amen. Amen. Abayuda bica abanzi babo. Abayuda bica abanzi babo. Ku munsi wa 13 kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Abayuda bica abanzi babo mu kwezi kwa 12 umunsi wa 13 hari. Ku munsi wa 13 kwezi kwa 12. Ku munsi wa 13 z'ukwezi kwa 12. Abayuda abica abanzi babo. Abayuda ni wowe nanjye. Abanzi ufite urabazi. Ikibazo ufite urakizi. Ariko Imana iravuze ngo abayuda bica iki yewe abanzi babo. Abayuda banesha ibigeragezo. Abayuda bava mu bibazo. Abayuda bica abanzi babo. Mvugira ngo amen. Itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Itegeko n'iteka ubwo byendaga gusohozwa ku bayuda nibwo abanzi babo bibwiraga ko bagiye kutugiraho ububasha. Nibwo abanzi babo bumvaga ko bakugizeho ububasha. Bumvaga ko umunsi wagezeho kugira ngo usebe. Bumvaga ko umunsi wagezeho kugira ngo uje muri gereza. Bumvaga ko umunsi wageze kugira ngo ubyare umwana n'umuheke. Bumvaga ko umunsi wageze kugira ngo wandagare ku musozi. Bumvaga ko umunsi wageze kugira ngo usare. Ariko umva ijambo nkusaniye uyu munsi. Yariyemo harivuganye nawe ngo ubwanga abayuda bagize
bagize ububasha ku banzi babo. Bishatse kwanga ibyari bikugizeho ububasha nawe ubigizeho ububasha. Ibyari bigufasheho ijambo turashimira Imana iguhaye imbaraga zo kubigiraho ijambo. Mvugira ngo amen. Amen. Ariko birahinduka abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Ariko birahindutse uyu munsi kuri iyi tariki muri uku kwezi turi gusoza umwaka, birahindutse abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Mvugira ngo amen. Amen. Birahindutse rata. Ibyo bari bazi ko bidashoboka birahindutse birashobotse. Aka kanya birahindutse nawe ubigizeho ububasha. Aka kanya birashobotse ideni urugizeho ububasha. Aka kanya birahindutse akagambano kagizeho ububasha. Mvugira ngo amen. Amen. Nuko abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Asuwerusi byose. Nuko abayuda bateranira mu midugudu y'iwabo n'umwami Hesuwerusi. Bateranira mu midugudu y'iwabo bitari byoroshye rata, ahubwo hari icyo bashakaga kuganira kubera ko bari bazi ko bagize ububasha ku banzi babo. Bari bazi ko ubuzima buhagaze, ariko kubera Imana yavuganye nabo ibaha ububasha bwo kugira ububasha ku banzi babo. Mvugira ngo amen. Nawe birahindutse muri aka kanya. Ibyo wabonaga nta nzira birahindutse bihawe inzira. Ibyo wabonaga nta herezo birahindutse bihawe iherezo. Mvugira ngo amen. Amen. Ngo bafate abashakaga kubagirira nabi, bajya mu midugudu y'iwabo baganira uburyo ki bagomba gufata abashakaga kubagirira nabi. Mvugira ngo amen. Amen. Nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye. Nta muntu n'umwe wari gutuma badafata abashaka kubagirira nabi kuko n'amahanga yari abahagurukiye kubarwanya nayo yari yabatinye. Hepfo aratubwira ngo kubera ko Morodekayi yari yabateye ubwoba. Mvugira ngo amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Imana yategetse ikavuga ngo uhawe kugira ububasha ku byari bikugizeho ububasha. Uwaza yakwitambika mu buryo bishoboka byose nta wakuraho umugambi w'Imana. N'abakomeye babonetse nta wakuraho umugambi w'Imana. Birahindutse nawe ugize abanzi bawe bagizeho ububasha. Nawe hari ibyo ugizeho ijambo. Ibyakugizeho ijambo birahindutse nawe ubigizeho ijambo. Ibyagutesha agaciro birahindutse nawe ubifasheho ububasha. Mvugira ngo amen. Amen. Iri jambo ry'Imana ndarikunda. Sinzi niba nawe urikunda. Imana yavuze ngo birahindutse. Ntabwo ivuze ngo ejo, nta nubwo ivuze ngo nejo bundi, ntabwo iravuze ngo aka kanya. Birahindutse kubera ko tugize ububasha kubashakaga kutugirira nabi. Mvugira ngo amen. Imana itugirire neza. Maze abatware b'ibihugu byose n'ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe n'abakoraga imirimo y'umwami batabara abayuda kuko Morodekayi yari yabateye ubwoba. Mvugira ngo amen. Haleluya, haleluya. Imana itanze ingabo nyinshi ku buzima bwawe kugira ngo zize kugufasha gutabarwa cyangwa se kugira ngo zize zikurwanirire, kubera ko amahanga yose yari yaguhagurukiye, amadeni yahagurutse, ubukene bwahagurutse, intambara zahagurutse, inzangano zahagurutse rata. Kandi na Morodekayi, haleluya, haleluya, yari yabateye ubwoba. Ariko turashimira Imana itanze ingabo nyinshi ku buzima bwawe ikaguha imbaraga zo gutsinda ibyari bikurwanyije. Mvugira ngo amen. Ikaguha imbaraga zo kugira ububasha ku byari byakugizeho ububasha. Imana iduhana umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Amen. Hano abayuda bagombaga kwicwa. Abayuda twagombaga kwicwa. Ahubwo abaro turahindukirira abanzi kwica abanzi bacu. Abayuda ni wowe unkurikiye. Umuyuda ni Julien uri imbere yawe. Abayuda birashoboka ko duhabwa randevu igihe tuzicirwaho. Abayuda birashoboka ko hawe randevu igihe uzahabwa priyave mu kazi. Birashoboka wa muyuda unkurikiye ko wahawe igihe uzapfira ugahabwa n'abanzi bawe. Abayuda birashoboka ko twahawe igihe tuzavira mu kazi, ariko uyu munsi birahindutse, tugize ububasha ku banzi bacu. Amen.
bishatse kuvanga bari bazi ko abayuda dupfuye, natwe tubagizeho ububasha. Aho bari bashaka kudushira nibo bahagiye, mvugira ngo amen. Aho bari bakugambaniye mu kazi nibo bahagiye, mvugira ngo amen. Aho bari bazi ko upfuye nibo bapfuye, mvugira ngo amen. Haleluya, haleluya. Imana itugirire neza. Abayuda turatabawe. Hamani igiti yari yashinze cyo kubamanikaho Morodekayi abari ukibambwaho. Hamani yarazi ko neza ko Morodekayi ari bubambwe. Hazi ko neza nta muntu n'umwe wamuvugana ko Morodekayi nawe yari umuyuda. Igihe kigeze turashimira Imana igiti Hamani yari yashinze cyo kumanikwaho Morodekayi yakibambwe, hari nawe wakibambiye. Yego. Wumve ko nawe abantu bagushingiye urumambo rwo kugira ngo bakubambeho, nibo barubambweho kuri uyu munsi. Ni wowe bagizeho ububasha muri uyu munsi. Ni wowe utabawe kuri uyu munsi. Bishatse kuvanga aho bari bagushize niho bagiye, mvugira ngo amen. Imana itugirire neza. Amen. Imana ishimwe cyane. Mukozi Imana iguha umugisha. Reka abashaka kutugirira nabi icyo bo baducukuriraga abagitere insina cyangwa se nabo bakijyemo, abo bakijyamo. Ubundi umuntu umwe niba bivuze neza, nkunda kuvuga kenshi iri jambo se n'ubwa mbere ndivuze ko uzabyara atagihari azapfubyare. Yego. Abango niba umuntu yaravuze ko kuzashaka cyangwa uzakora ubukwe atagihari, apfushake apfukora ubukwe. Yego. Niba azi neza kuzaguma mu kazi atagihari, apfugume mu kazi. Yego. Hari ubwo ari Julienne wabivuze se? Oya. Ahubwo we yabonye ko ari byo bimukwiriye. Nyo ubwanjye navuga ngo arama Imana izantabara gihari, abone ko nasenze Imana ivuga inakora. Ariko abona bidahagije aravuga ngo nzabaho neza atagihari. Bave mu nzira mbeho neza. Nukuri. Imana ishimwe. Katugane ku musozo. Umukozi w'Imana, umuhanuzi, umuvuga butumwa, wagukenera ugiye gutanga nimero, kandi nibutsa n'abakunzi ba Concorde TV show bagende kuri Hinduka official, ni channel ya Julienne, bakande subscribe, ari ibiganiro byiza badushigikira. Yego rwose nta rwanda. Ni karibu kuri Hinduka official. Niyo channel ya Julienne. Yego. Ndabatumiye abakunzi banje. Yego. Hanyuma nimero ya Julienne ni 078 24 55 19 kanyisubiramo ni 078 24 55 19. Amahoro y'Imana abane namwe. Yego, dusoreze n'isengesho. Mana mu izina rya Yesu, umva neza kuruta umwana w'umuntu, kandi iyo tugusenzura twumvira ukadusubiza, izina ryawe nirishimwe. Duciye bugufi turi imbere ya kukugira neza bugacya bukira, twabonye imirimo n'ibitangaza, tubona neza yawe. Harimo bamwe muri twe wagiriye neza, ndetse twese buri muntu wese ari cyo wakoze ku buzima bwe. Niyo mpamvu tukwizeye ko hari ibyo twiteguye gukora ku buzima bwacu n'uyu munsi. Buri muntu wese kucifuza afite, kukimugoye n'ikimuruhije, hindura amateka kuri buri muntu wese udukurikiranye, kuri buri muntu wese ukwizeye uhindura amateka ku buzima bwe. Kandi nyemerera wishura amadeni ku badukurikiye, tanga ubuzima ku badukurikiye, tanga icyerekezo ku badukurikiye, tanga amazu ndetse n'akazi ku badukurikiye, impande zose uzigoremo kuko uri umwami w'abami. Urakoze kuko uhinduye amateka, ni mu izina rya Yesu. Amen.